Hamren Deputy Commissioner Afanilitum jointly East West Lapan General Secretary in charge West Karbi Anglong akai sukteron XCM tado Lapan tado kavi dak Hamren Congress ki cari akorte ingjil pai pupurundum tado laso amemorandum ki pinangkok Governor Phan DC hoi pen ki pali phan ki pinangkok karan bangke Karbi Anglong long BJP सरकार के bang pen corruption ke claim bang inglong a puchong an ke le tanglo la pen la so kado kabe bisar la pen rong ru palong ke pali nei paisa an tame moani si a hisab ki pj phansi la so memorandum ki pi la pen langda moi na li tum non e four line ki pon to war long punot ha dakta long le pithe ki chonghu ki pithap ki pipru Meghalaya border punot laso issue punot Nagaland border issue punot latum bangke longle pathepi scam pathepi non langlo adani ambani phat 18,000 बीघा 13,000 बीघा की पी लांच तकली अनलिमिटेड पेन पतंजलि ला पेन गोदरेज तुम फान लोंगले पाम ऑयल जितु अथिंग पी कि पा एजी फांता लांग तुम जॉय जॉय पेन जितु कदो कबे कार्बी आंगलोंग लोंगले जितु रात लोंगले कि पचे राय एजी फांसे लांग तुम बिदी कांगलिम पेन क्लेम बम लके आरएसएस बीजेपी एजेंडा कि पा फुलफिल दुंजी फांसी नॉन कार्बी आंगलोंग तुलिराम रोंहांग ASEAN ke doan tar ke son si chiplang ko ladang ni tum ning du ajak officer to amen ni tum mention nang kok la so ke mention nang kok lam ta lahan lo je morni sin kwari dolo polote hala suhut ko matum lo ke do retirement do ko ka fisita me hala tum aphan ke morni si jate jen inquiry hut karjuji pha Rahul Gandhi puloke election commission ki chong hudo je mo retirement de ta fisita me retire leave ji la pen ki chok che do pute phonai la son dak taxi ajak to amen en panang koklo alang tum si keng no ke krem pokali sita andar tuliram rong hang bang akheng no ki chong hu klem piglo halat dak muk ki bisar ani bang ke alang tu hakhi sabdu duna la pen la so la ma koi si pu poje unnecessary rat tum phan ki chene council tum ta kuson si ki hojopo retirement ke entang tuma phana paisa ki pivek nangji halaso ji to retirement benefit ke longni paisa anta non ninkan hini ki thom hala tum phan pipe halaso family tum ko son lo kereng po lahan lo corruption ke lancho tagli lan tongka paisa ke bang balang tu ki chipinda revenue do piglo jar lo tu mati di nang tum se chini ke sita ko son si council long pini 200 crores se liabilities ke do koklo overdraft ke do koklo la hanlo dadak ki chong hu po ang theke revenue paisa mokha nangli council along deposit jc ha backdoor pen nc nangli je bjp joining a program ke en lai anta moni si alang hisap pinai non ke piloma council ke alang matha parsik se si amithang a account along saving account long chematha si aning haling tangka paisa kula labang ni tumke che don de kroi kre ni to bang ke karbing long arada bang atangka paisa ke long vek nei bang long nai la pensia kam ka ve na alang mi thang edi kichi paro ka ji phat lamding pen dipu pen haman jake lake state highway tumhan plo office tame no mos 2 pen si 200 crores paisa lang ke cross ji la so mos pen claim lo polite kona si hala compensation pi ne ke long le long le lo polite koma lo dak kidu ke lak itum e karbiang lo arat tum si sungpo jitu angket along le phelang ta dampo la sila so potame je kidu kela ka tumphan socio economic development rada tumphan ki paching thur ji ki chuboche hala so kam claim si claim thap claim tu la halo pini nitum ki jamanang ko ke nitum ta je claim nang ko ka karon ke la lo kar biang long ara tum chini nang ji la pen isi pen hedi alang tum ke claim kam an ke nitum ulai bom ji la pe si ning du kalam ke hele kaman ki ot pen
G2 MOS ke chit tok atum hal so MOS 1 MOS 2 chit tok tum ta kupiloma alang tum phan ex gratia tangka 10 lakh lapen 9 lakh 19 crore pialo hala so tangkan ta kipinaya di matumhan hala tumhan ke chinek pinya anita ahok pet ki long nai pipe hala tame bisar long nai la penjong sila hai ka do ka ve krem dap de alang tumyang si correction chikuri re polote nitum bangke aste aste hedi pejo pe asitin a police station puno ke do ana case mukhata alang to birudhe pinang ko polasi nali tumhan ke pachini lo memorandum ni tungi pinang ko alam the bangke lan halo Indonesia putak ke already atumi dikta is Karbi Anglong jolang letum Ladakh West Karbi Anglong is Karbi Anglong chirum pe sadang tu ifiji bani kurilo je alang li bang completely chok delo je anutina chini lo 1986 pen non 2025 an prai ninkan fli ke bang ke chok hemprek ke hang Karbi ara ratu laso hemprek ke hang bang ke lake dake anutin jati dharmo chibu Karbi Anglong ara ratu ili tu molong nangatok tak article 244A pu hala Bharat ke chera aron nang tok dak dokko ko jono si tu ke hang la sala so ke hang ko an la so ke hang jone Karbi Angbong don rap che pathi bendang lo che boy kut ko an ili tong bong ke siksa ko an ki thi ki jang dolo ko an ke kosto dolo Karbi Angbong ko mane ke himipi man lo ko mane ke jangreng man lo ko mane ke ason dupik lo la song bong chinin lo tame alang li bangke hempre ka bangke dono bangke abde ra chong lo 244 article e pena bisia power nong long lo tade directly ke lake hempre kha na melo langsung sih putam la situng kondem lo kongres pena bangke chokche pini arnianta hempre ka hang tum dalang komalo kaskom kancha se kono tum pini antra to hempre khang bom la la tum a he mari ka do wa piso so chibi ese to hempre ka hang ta hala tum mana tum lang lelo ma hempre ka man pen ko ani ki thi yang dolo hempre ka man pen ko ani helikora song ki o dolo lang tum a he mari chibi si ko anane apiso so dam chiu te kang sa tum inglongar lok ke ba inglongar lok donang lo ta hala tum hana lang tini bong lo kasi alang lipu bang kela hili kong asara tumta kongres din si ke ong ahok pet bang tu ke hempre ka farman sa tu hile song ke odmati lasi la bane tum chok che derlo lasi la sor bu bang ke ahok pet bang kela ke ili tum maximum social media long polo anti tribal ba anti autonomous state pusi alang le bang polo lasi ni question bang la polo alang ni ST MLA alang li itu tribal la moni pulu tang te hala so putak hempre na ni ke bang la ke chok chipi galam lo lasi furki mo long ta alang li pan ke dupo je inut ST amunit si inut assembly long deputy speaker ke mantanga munit si dobo ma munit si hemprek nang ne kini ye bang lake Karbi Anglong Karbera tumu furki malong dopo alang le parat tum sila bang ingwai po pa ingsai po bang ko already nitum Rahul Gandhi ke ninje loke tu গরব গগৈ তা তুমি dik social media lo ninje loke Rahul Gandhi bang kela bang sposto pudelo 2021 21 election adhusi lage pudaglo je nituma sarkar banglo hailo pro tunge hemprek re tunge Karbi Anglong ke mang Karbi Anglong ning hang tunge implement kuripu abitu to non lo mata aben gorob gogoi mase non ke alang lihat mi mase ningi daglo ke tate kongres nitum pola melo nitum ali dar mase ningi daglo lasi kongres tunge hemprek hang he pul ke ki putab lo kirtala dokumen mase laga to tanlo hemprek ke lage kongres tunge nang po kongres sarkar banglo bote hemprek lage piwek po laga Rahul Gandhi ningi vek lo lasi nilitum tala bangke kaki mata hemprek pamang ningi lo kai mata tunge lage dolo